Organizator ovog skupa je Ravnogorski pokret Ogranak Šumadija. Parastos današnji je organizovan povodom stradanja Ravnogorskog pokreta 1944. godine na ovom mestu prilikom oslobođenja od fašizma. Iako su oni bili antifašistički pokret, svi znamo da je došlo do nekakvih razmjerica u samoj državi i one su prouzrokovale velika stradanja 1944. i 1945. godine. Grupa, očigledno, ljudi sa lošim namerama prema srpskom narodu izvršila su stravične zločine nad srpskim narodom prilikom oslobođenja Jugoslavije. To svi znamo, nećemo to ponavljati, jer naše je kao potomcima tih stradalnika da im damo počast i da ih se setimo na ovakav način.